July ni thum Times of Mizo News commentary ngai thatu te chibai Naga kuki buaina atop lai thailo kukin pi zirbam tamenglong no nei chuan nimin khan thu chua an siama July ni jinglam dar nga le achan ve khan leikot kuki village nonei district chu NSCNIM 10 an beya Chennai tam tak an hal ni inan soya NSCNIM helpol te hi leikot village volunteer 10 single barrel silainen anlo machona ma seral thom ain that lai ema village volunteer te antlan cheta a naga helpol te hian khwa an hal zuyani nimin pia July ni khat po khan kongkan thana naga khwale phaimol kuki khwa kamjong district Indo Myanmar International Ramri Rula omte chu hal aloni to bok India marchak abikin Manipur le Mizoram hi ruihlo hun puya achang zauta a Mizo kuki thado paite zomi mar meitei naga indem thei kanom lo tlema inrol thuk deu chu an oma sualna nei lo indeng ro se tita ila ngoi renga kut khai thlatur vek kan ni ome July ni khan Chorchanpur police te chuan an thudon bozuin executive magistrate sat khogin kilong phalna in Zion Veng Niulam ka a zamngai lian tombing kumsomli pariat chen in andapa brown sugar near shiat sabon bom za somriat paruk zet an man tombing hian ruihlo te hi nyangai ching kumsomli pathum pang zola tanga adon ni in asoya nyangai chingi chen na in andap zuya poisa fai nuai somthum pakhat anhu nyangai chingatang hian manglun sang to tak kumsom thum paruk pangzol khomi vek an mantel bok anhe na tang hian poisa chiarna khol counting machine man ani bok an sum don na hi a thewneu lo zia chu cash counting machine hian a soifia ber ome Mar People's Convention Democratic Manipur Region inti te chuan an deputy commander in chief LC Mar Banna Jun ni som thum khan an lo chua ve to boka ruihlo sum don na ain nam hnoya wanga choltir anni Manipur helpol tamtak intunun na chu ruihlo ani Mizoram hi akalkong Burma to Vairam Manipur to Vairam ani angin border checkpost hi apoimo tak zet Puvung zagin valte William tumna Zomi Coordination Committee demand a hlotling to em kuki zomi mar thlop tu MLA te chu May nili sang ni som ni pathuma arambay tenggol le may te mi pui kutwara liam pui tuar thanlon bial tu MLA puvung zagin valte chu hun rai tak enkol ani nuwa February ni som ni sang ni som ni parukhan aliam tangenge a may te ku kibuaina mimal angat tuar rai berle thi pui nun ber ani hial ome mihring nun na hlut zia hi inang vek ma se state dorel na sang bera member MLA hial khati khopasoi sak ani kha system diklozia le meitei sarkar hnuaya kuki zo ma tribal tetan DGP MLA minister din hun meupo ahim lozia alanga hun lo lakal zel turatan in zirnan kan man apoimo ome pinem cha kip genpo thlanga lai Manipur deputy chief minister aloni vetareng mai ma se voin thlengin Imphal alalut ngam big lova lanjanu honen an powerful lo dan athumun reng Puvung zagin valte ruang hi voin thlengin William alani lova thali ayarei Chorchanpur moka da ani toa hetia William lowa aom hi engemo chan thatok aom ani photanga chuti lain chungkhat laina te tan nun phung atiboy he donani Puvung zagin valte chunga rorel na dik om thainan zomi hrai tu te chuan February ni som ni pariat khan zomi coordination committee ZCC andina ZCC hi puvalte soisak ani na athi nale hemi chungchanga central le state sarkar ne na in biak na mo phurtu turati ani a engtiang takama lak chonge antum ti chu kantrevek lova mars thachung jongkha zomi national morning zomi nampum pui huapin puvalte sunna anmanga zomi frontal organization heng zomi chiefs association zomi youth association Zomi Students Federation, Central Village Defense Force te Zomi Mothers Association te chuan April ni som ni pani khan rorel na dikom thainan Chorchanpur district a total shutdown an puang boka ma se sarkar an lanor kal chuang lo
Zomi Coordination Committee chuan puvung zagin valte thina hi National Investigation Agency NIA chuitir andua tin political solution karnan mantel antumbok ni in alang April ni som ni pahnia darkar som pathum total shutdown le candlelight vigil nei ani tumkhan Zomi hruaitu te chuan shutdown le candlelight vigil kha vungjagin valte hriat reng natur ani satlia lova Adam Laya athil tumle anna bang khaite ti hlotin ani thainan Manipur le Central Sarkar an phutna ani telbok Mars ni dai to khan Manipur Deputy Chief Minister Losi Dikho chuan Thanlon MLA Vungjagin Valte chungte atloa Zomi Coordination Committee tenen closed door meeting an naibok Deputy Chief Minister chuan reporter temha Zomi Coordination Committee tenen kanin hmu'a malak chodan tur kan soi ho puvung zagin valte le Zomi namtan rorel nadik andu hlea an thungai mo te chu kan en zuyanga kanin hmule donani voin khan rorel nadik justice chau an soyani ti in eldikho khan asoyani kha Manipur Sarkar chuan MLA ruang hi William adua eldikho chuan thi chung te kangena ma se Zomi Coordination Committee kuta aum toa MLA chungten soithei annei lo atibok Manipur Chief Minister Y Khemchan Sarkar hian MLA Vungjagin Valte ruang hi ropui taka William adu tak setarin oma achanchu Chief Minister ani hnuwa athilti langsar masaber chu February niriata Delhi lama pu Vungjagin Valte chuklak turkha Bir Tikendrajit International Airport infala avatla ngatani pu Vungjagin Valte kha dam takalo hole tura beisai ani line arwang chuan February ni som ni palia Chorchanpur athlenga cold storage a dani in Zomi hruaitu ten rorel adik han au pui viau takma se sarkarin NIA kuta ada thupo kan la relova tin MLA driver thang haulal po kha ahliam tuar lovin athizui ve ngal boka rorel nadik om tur chuni se puvung zagin valte damlai ngei khan malakna aum to turania a MLA berthi to nu hi chuan sarkar tan po phuri hli thlangna ang lekangai na aum thayani tin Biren Singh huna thleng ani a tuna Chief Minister hi mo pu thai ani lova baka Yomnam Singh hian puvung zagin valte torna a hrerenga poi khoitu te a hrem thai don silo chuwangin a thai to puwalte enkolna lama ma alata jok ni te point alang Pugin athi khan Manipur Sarkar chuan February ni som ni pali chung state morning apuanga Manipur Governor Ajay Kumar Bala chuan February ni som ni panga khan MLA chungte atlo bok Mai ni som pathum khan Manipur Home Secretary N Ashok Kumar chuan Chorchalpur atloa Zomi CSO tenen meeting annaya puvung zagin valte chungchang an soini Manipur Sarkar ang bokin MLA chungte po hian puwalte hero puitaka thlaliam andu ber arin omani ma se Zomi Coordination Committee din anito awangin thali chungte meumai ruang dai to hnu chu vuilovin a oma atopa puvung zagin valte achol hadam theidon ta hi achungte tan chuan thillom omtak anita veang July nimin khan Zomi Coordination Committee chuan MLA ruang hi achungte kuta hlan anrela tuna hian MLA chungten William Huntur le thilpoimo te an buai pui meka chanchin zia lai hian thuchiang alom lova naktuk lama chuan thuchiang om theitura kan beisei Zomi Coordination Committee malakna engchen nge a hlotlin an thilphute MLA thina NIA kutahlan le Zomi tetan separate district a hlotin melem engma kan hrelo tunlai Manipur zofa te buaina hian puvung zagin valte paitele MLA dang pani ngursang lursanate mar tipaimuk MLA pu LM khaute vai phei Chorchanpur MLA te khan kuki zo aya kuki zo mi mar an thlop ti ero kan hrechianga heti lai hian chinlun thang zo MLA Singat Assembly Constituency le Legal Advisor United Zo Organization chu kuki zo mi mar chungchanga engma asoive lova kuki zo athlop nyangai thei ani chinlun thang MLA hi kuki People's Alliance KPA President ani meka zote Zomi Council nuayom nia kan ngai tepo kuki People's Alliance lama a President le thomaya
ami maldu thlan nange United Zo Organization in poi atilem lo ti te rilrua alang kuki le zomi hi mizo ang boka political goal nei anni a kuki hi nation ani zomi hi nation ani tia soi anom fo mizo angin ram apiang ve donem ti ero ala riat lo marta hi politics thiam lo mar nam chunga clan sub clan tepo hui khom thiam lo anni a mar nam chunga chiru aimol darlong sakechep biate tepoin ankal santo zo united tapo antel ve lop lopa kuki zo council apo antel le tho ma se zo mi council atel ve tak lowa chuan tel lo na chantur an hu ve le ta a ti hian chiang lo ruwa in mu mangang dewin politics tui phone hi an zuya ma se tuya phone tlat chuan engemo hi an hu ve le thin Modi tui phone Modi wave awang khan chakma autonomous district council lama BJP a sarkar ve tlatani thil tha hi duin a tha hlir zong ma ila achan cheber ta hi chunglam na tho aum huna mal somin anom thei mau ruang ile bing tai churbura le na haya liando unau thanthu atanga zir tur hi alo tamani Manipur zo na thlak ta chunga hian van pathian kut alalang mang ti bai sain anom dana piang hi du sakna sang berne na kan riat thiam fo an ngai ni anlaka bai saina sang tak naya intimizol he tura kan bai saina te hi engtikai mo chuan anlati hlotling mang bagawai ho economic blockade laya Manipur zo faten zoram mipui min lainat ziate kha thainghil mayatan zong apam lua